Živa. Pustio domovinu, nisam lako suzu pustio, teško narodu domu. Nisam lako suzu pustio, teško narodu domu mom. Susreo sam ja u Majhajmu, prijatelja kuma Svalinu. Odveo me poslije koncerta do zemaljskog raja Frankfurta. Trezar! Do Frankfurta. Ko pjeva? Sve do pufa po Ko pjeva? Ko pjeva? Pa kaže! Ne. Strasse, Kaiser Strasse. Useda se i poda se! Zahvaljujem bite i rješeno je sve. Tu su žene najpoštenije. Kaiser Strasse, Kaiser Strasse. Useda se i poda se. Ulovio sam ovo, to je vrh! Ajmo svale sutra puno. Daj fakat Sutra ponovo. Čekaj sad drop! Ne, opet, je opet. I! Ido! Pošle reci da jako vjerojatno. Sutrom krenu smo na počinak. U Marinskoj Boži Šukera. U večer je koncert. Opet se za Frankfurt krenuo. Lipali su sva 4 kata. I javna kuća. Spasi od zlata! Kaiser Strasse, Kaiser Strasse. Ja ne vjerujem! Ja ne vjerujem! Zahvaljujem bite i rješeno je sve. Tu su žene najpoštenije. Ajmo je sjesno sada. Ajmo igrat različit. Ne, Ne ide. Ubile ga ovaj JP. Ajmo sada sutra ponovo. Daj pusti još tražena siroba u gradu i onda možemo igrat različit. Pa možemo, da. Najpoštenije. Ajde, dignite se. Ajde idemo igrat Resistance. A ček, možeš igrat Resistance? Ne, treba spanje. Ne, čovječ Ne, nema. uopće mi nije dobro igrati Neću Resistance. spavati dok sam tu mi. Pa neću igrati Resistance. Ajde igrati. Neću to pa. Hoćeš. Ne baci, ajde. Ajde, izdam samo šnaps, sta. Ambe. Dobro, mile. Milenice. Milenko Label. Jel ja? Nemam biti ovisan, slušam doktor Ross kaže. Ajmo dečki, ja... Doktor Ross kaže da ne budeš ovisan. Resman! Pa nisam Label. A? Čova! No to si neko ima neku labela. Čova! Gdje su mi usne... Svan! Ima ono, miris po... Evo idemo gledat šah. Gospodine Čović, kako se osjećate prije premijere vlastitog filma? Čini mi se da smo bili u Čini nam se da smo ono, 10 do 13 godina kad nemaš šanse da im bude dobar poslije što budu smijali. Znam ja Vita to ne stigne pročitati. Znači njeva djeca. I trenutno je ovo recept za katastrofu. Samo klijenti dolaze na film koji je označen plus 14. Mislim, ne razumijem. Sad ću se prikazivati film koji je dobio nagradu za najbolji kratki film u Cannesu. Film bi treba početi za 2 minute, niko od naših još nije došao. Kako to komentirati? Ne znam, ali ne rekli bi nam tamo, kako piše. Novi se zapiše kao 5 kratki filmovi, sve piše što je. Svi koji smo zvali se ne javljaju. A da smo mi u krivoj dvorani, još što bi oni nas poslali poruku gdje smo. Znači, ja pretpostavljam da će oni sad doći.
Tako, eto, ćemo završiti time ovaj monolog. To. No. Ama čuj. Nikad je nisam baš dobro poznavao. Ajde. Na Instagram. Evo sa mnom je gospodin producent koji se ništa ne vidi, ali sve mrak. Ček da se ovako se kreni. Dajmo onik. Recite par riječi nakon premijere. To nije premijera, jebote, rekao sam. Nakon prikazivanja. Idemo, Znači neki mu ubaciti, neće. Znači mi moramo spremiti ovaj trenutak. Gospodin Zrile se napravo... Došla me pratiti Cool Drill on Earth. Evo. Gospodin producent... Jeste njih pratio nazad? To, ne, nisam. Ne ih pratiti nazad, samo ih lajkaj dvije slike im lajkaj, tek jednu. A neću ih pratiti nazad, kaj ti je. Uglavnom šta se desilo, evo, gospodin redatelj će nam reći šta se desilo u zadnjih 10-20 minuta. Na Instagramu nešto se... Ova kurva nije nastavila sliku. Da. Gospodin producent, na Instagramu se zove gospodin producent, odite se ga svih followat. Ujte ga svi shvala. Gospodine? Dobar, gotovo video. Ajde, ajmo idem. Daj ne, pusu pregače, ajde. Šta? Zašto inzistiraš na tome? A molim te, Zrile, pusu pregače. Ja ček. Zrile, ajde. To je bio dogovor. Zrile, obeći si pusu pregača. Nekako sluša rak ruke iza gleđa. Ja to uvijek plaviše. Zrile, ajde da ti ispričam jedan vic. Evo Zrile priča viceve. A okej, aj dobro. Vino, stvarno. Zrile, Imaš šok. stoji orao na grani i kaže, šta me bole kaže ko da sam kopa, a ja ništa nisam kopa, ja sam orao. Šalj mi to, ne? Prvi pokušaj bosanske kave. Take one. General Resman pokazuje sve znanje. Da, da. Ovdje miješaj, nikad ne znam. A ne znam. Ne znam, to samo tako. Šalj, Anja. Što ti je ovo pored? Ovo je pored. Rahat lukom. A? To ti je neki želaj naš. Slatki. Druži. Nadam se da nije ovo. Ajde, gucni. Dok još video traje. Kaj da stavim šećera. To je vruće, nema sluha. To je bilo to, imate koje komentare zadnje? Ova muzika je baš sranje, evo. Ovo je baš dobro. Ali da, ona. A jebate, nisam u klubu. Kameru, onda u kameru. Ajde. Sarajevo grad, snimak broj 2. Puste. Gdje ćeš to? Luka, Kaj? kakav ti bio ovaj izgled? Što ti je bilo najljepše? A? Ne, hode Darth Maul iza tebe. Kako fini kadar, baš je prošao kroz kadar, odlično. Šta ti je bilo najljepše na ovom izgledu? Igranje Resistance. Igranje Resistance. Ne, bilo mi najljepše gledat naš film u kinu.
To, je. Najljepši trenutak je kad je onaj frajer rekao onaj hrvatski film je bio najbolji. To mi je bio najljepši trenutak. A najljepši trenutak je meni bilo ono kad ste one curice followale na Instagramu i ono stranje za 5 ujutro. Kad su klink. To mi nije bilo toliko impresivno. To je bilo baš ono jako, atmosfera je bila zapaljena. Dobro, minuta je prošla, ajde bok.